Turi mu gitondo cya tariki 11 z'ukwezi kwa munani 2025 twongeye kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kubera imirwano ikomeje gusakiranya ku rwego rwo hejuru inyeshyamba za MAA23 ndetse n'igisirikare cya leta cya FRDC ku buryo bukomeye cyane, aho tugiye kurebera hamwe zimwe mu ngingo z'ingenzi turaza kuba tugenda twibandaho, aho abarwanyi ba MAA23 bongeye kwikorera ibitendo bidasanzwe muri iriya Kivu y'Amajyepfo. Ngo munyemerere twinjirane ahanga mu bice nka Kaniyora, ahongeye kubera imirwano ikomeye cyane hagati ya MAA23 ndetse na Wazalendo. Biri kuvugwa yuko hongeye kubera isibaniro rikomeye cyane, isibaniro ridasanzwe. Ni nkubwira ngo ni isibaniro ridasanzwe, wumve ko bidasanzwe rwose ari imirwano yahereye hagati mu ijoro izire tariki 10 z'ukwezi kwa munani 2025. Ariko kandi si ibyo gusa turaza kugarukiraho ku rundi ruhande rwose FRDC yamaze kuba igenda rwose igura indege ikomeye cyane yo mu bwoko bwa SUKOYI 25 igomba guhagarika gucunga ndetse no kuneutraliza bikomeye cyane ingabo za MAA23 mu rwego rwo kubatera ubwoba ndetse no guhagarika ibitero byabo bashobora kongera kugaba ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi turagaruka ku cyemezo gikomeye cyane Jenny Neva, uyu nguyu ngo yaje kuba agenda afatira abarwanyi ba MAA23 ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara wakomeje kuba ugenda witwara nabi hariya mu gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa yuko uyu mutwe ukomeje kuba ugenda ukora byinshi bitari byiza, harimo kuba ugenda utera igihugu cy'u Burundi ukakibuza umutekano n'amahoro. Uyu nguyu rero niwo Jenny Neva yaje kuba agenda afatira ibyemezo. Ese ibyo byemezo ni bihe? Ibyo ndaje ngende mbiguhereza gatanu kuri kagenzi kako. Munyemere rero twinjirane muri aya makuru arambuye maze ngende guhereza update z'uburyo ibi bintu byagestaye. Ahangango mu bice rwose bya Kaniyora ahongeye kubera imirwano ikomeye cyane hagati ya MAA23 ndetse na Wazalendo, aho biri kuvugwa yuko iyi Wazalendo yaje guhura n'uruva gusenya ubwo abarwanyi ba MAA23 bagabaga ibitero muri iyi teritwari ya Kaniyora ndetse bakongera guhangana bikomeye cyane. Wazalendo zikaza gukwiragira imishwaro ubwo zabonaga ko ibintu byamaze ko bigenda bihindura isura. MAA23 yamaze kuba igenda izana intwaro zidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse igahagarika bikomeye cyane bamwe mu barwanyi ba Wazalendo, abandi bagafatwa matekwa bakagenda berekezwa mu mujyi wa Goma ko bagenda bakurikiranwaho ibyaha bakomeje kubagenda bashinzwa n'abarwanyi ba MAA23. Ngo ariko kandi ku rundi ruhande FRDC yamaze kuba igenda rwose izana cyangwa se igura indege ikomeye cyane yo mu bwoko bwa SUKOYI 25. Izi zirazwi n'indege z'umusada zikomeye cyane, aho zaje kuba zifashishwa mu kurasa ibifaru by'abarwanyi ba MAA23 muri uru rukerera. Bikavugwa yuko yewe abarwanyi ba MAA23 batashya maramasa ndetse baje n'imodoka, yewe batashye n'amaguru kuko izi zose zatwitswe n'iyi ndege ya SUKOYI 25. Ndetse bikavugwa yuko abenshi muri bo bamaze kuba bagenda bitsimba mu bihuru by'amashyamba yahanga muri iyi teritwari rwose, nyuma yuko babonye ko ibintu byamaze kubigenda bikomera ku rwego rwo hejuru. Munyemerere kandi dusoreze kuri iyi nkuru y'umugabo utinyitse, umugabo wakita ko ari umugabo w'ibigango, ushake umwite General Neva cyangwa se umwite President Ndayishimiye Evariste, wamaze kuba agenda afata icyemezo gikomeye cyane cyo guhana ndetse no kwihaniza abarwanyi ba MAA23 yewe udasize n'umutwe wa Red Tabara ukomeje kuba ugenda urwanya igihugu cy'u Burundi, ndetse akavuga yuko byanze bikunze agomba kubasanga ari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akabatwikana n'ibyabo byose, nyuma yuko bakomeje kugaragaza ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru ndetse bari mu gihirahiro cyo kuba bagaba bashobora kuba bagaba bitero mu mujyi wa Bujumbura ndetse bakaba bakomerezaho n'Igitega, cyane ko bivugwa yuko bagenda bitwikiriye izina ry'umutwe wa Red Tabara ndetse bikazagorana kuba babahagarika. Ibintu bikomeje
kubigenda bifata indi ntera bihafata indi sura ikomeye cyane ku barwanyi ba MAA23. Munyemerere kandi dusimbukire ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru ahongeye kubera isibaniro rikomeye cyane muri iki gitondo, aho abarwanyi ba MAA23 bongeye gutungurwa bikomeye cyane n'abacanshuro ba Colombia bakabambura zimwe mu ntwaro barimo kuba bagenda barwanisha, ndetse bikaba bikomeje kuvugwa yuko iki kibuga cy'indege cya Kavumo Airport gishobora kuba kiraza kuba kigenda gisigara mu biganza by'abarwanyi b'abacanshuro ku buryo bukomeye cyane, bigakomeza kubigenda rero bisa nkaho birakaza leta ya Kinshasa ko abarwanyi ba MAA23 batari mu bemera kugenda n'umutaru numwe ngo bave muri izi teritwari ku buryo bweruye kandi bugaragarira buri wese. Reka nkwibutse gukanda subscribe, share ndetse na comment hano ku muyoboro mugari wanyu wa Mahoro News TV, maze mutwandikire mutubwire ahantu mwaba muherereye kuko dukomeze kubana namwe. Turabizi hari benshi mudukurikiye mwibereye mu bihugu nka Kongo ndetse Tanzania, Kenya, Burundi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese tugenda tubibona ko mudukurikira ndetse kandi tubashimira tubabwira ngo Imana ikomeze kubahereza impagarikiye n'ubugingo. Mwebwe mwamaze gukora ibyo byose mbabwira ngo ciao ciao.